Jadi meloi lagi teri umana ya nari tu meloi pakai jadi tepai lari Allah Ta'ala. Nari kongka to liwan-liwan ni lo mamiraja. Acan neri belawa mamiraja. Boleh ni tancung. Letu ni sopai, letu ni welae bola serai. Nah dia na tambah tepai nah. Dia kagak na sorosan. Namo maga tanrena on rotari tengana masyarakat ne kiai wija-wijata de niseng ya sangnya sampajang adampa-dampa ki namo matanre on rotari tengana masyarakat nariko wija-wijata ya lemme kemiri lalana lumpur jahannam matuna ki riolona pengalatana ko angka tau toli baca kalimat la ilaha illallah nomor siddi nariko angka susana nareko angka susana tolina baca kalimat la ilaha illallah ipale sanyero susana rifngala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Alena Pekta Desa serta dengan jajarannya yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Imam Desa Lipangeng serta pegawai syara yang sempat hadir, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita yang sempat hadir, yang saya hormati para ketua majelis taklim serta dengan anggota yang sempat hadir, sila suratku yang maneng, anak-anakku yang maneng, yang semoga ada puda-pungat tarilalanna iyon rongi nafak barakah kekipung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyukuru kama jalla risese arajanna fung Allah ta'ala. Nasabatu mada puda-pungari lalena iya musallata untuk memperingati Isra neni yang merajakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tufaro as-salawata naniya papa salamata lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepaja isi mata ifakuli-kuling nasabani gini gitau si mata nafiyari salawai lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka riyakka iderajakna si balikanna nigi-nigi tau rieng kalinga asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadekna salawa lepanonno idarajakna folerifung Allah subhanahu wa ta'ala. Tempuana Nabi ta Isra dan Miraj angka malaikat mite lalo Nabi ta iya malaikat idekna sampa masalawa lori Nabi ta tempuana nita lalo sehingga
Iruf ngala ta'ala nafanonno idaraja nayye malaikai nasabak de nasalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tomato-aku yang mana, selasuraku yang mana, anak-anakku yang mana, pak biasa ya lewi masalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra mi'rajae tampu idua telu hikmah rilalenna na yetona ro idi umma sallange terutama idi tobelawai taungi riadakan peringatan Isra dan Mi'raj nasabak melo ki rampe-rampe nania malah hikmah poleri Allah langanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak kong katu aga mapa irampe matanre sengaran na itu. Isra Mi'raj matanre sengaran na. Megato barakka nataruf ngalla ta'ala rilalanna dua telu agurun nataruf ngalla ta'ala rilalanna. Na yena romelo ya guru yena romelo rirampe yena romelo riala barakka risesena idi ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga guru nataruf ngalla ta'ala rilalanna ammerajakanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor siddi angkariasan hikmah spiritual. Agak koron rilalanna perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, kemudian lauri Madinah, kemudian lauri Bukit Tur Sina, kemudian ke Bethlehem, kemudian ke Masjidil Aqsa. Nainapa minre loriase. Pelajaran pertama yang ada di dalamnya adalah perjalanan hikmah spiritual. Melo ima pitangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dayiro Nabi ta makanja ladde tentuanna tepatna lorif ngala ta'ala. Jadi melo la yitte di umana ya naritu melo ipakanja ki tepat lorif ngala ta'ala. Ada kongkat liwan-liwan ni lo mamiraja acaneri belawa mamiraja boleh ni tancung letu ni sopai letu ni welae bola serai nah dia tak tambah tepat nah dia kagak na sorosan nasabah tepai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo lepakan jaki napitangi Nabi ta nafakan jaki tapae nafalamungi tantuangi yena romelo yitte na rekoto mamiraja tanah-tanah gare ati tapak bue magamoro kotiloki mamiraja tatamba moga tapae atau baik pamitomi akatai insyaallah macemi roh ya macemi. Jadi melo evaluasi tepat tak maka dah magamoa. Aku agak melo evaluasi tepat tak mega rupana wadi yonre evaluasi tepat tak. Pertama jama-jamata iya garo jama-jamata sesuai mogi si bawa agama na pengala ta'ala. Yero rijamae nakelo ramoga agama ta rijama si sesuai moga si bawa korangi rijama yare ganu na canga korangi rijama. Nareko makanja meja mata ye naroriasa makanja tepa elor ngala ta'ala yer jamalinota tasangame makadako milino iruntu decena de pak galunge lawi mak galun dengan niat melo pandre wijana pandre keluargana nafas sikolangi wijana lolongang apalarif ngala ta'ala. Nareko angka ibu-ibu lo manre gaji lo mangufu ladang
Tasangame maka hanya sekadar untuk mendapatkan ekonomi, tetapi lolonya ki apalari sesena Allah Ta'ala. Biasa ni rampengan ngidi uraniwe ko maka jumaki, maka da tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka-nangka masampaja subuh si bawa sahabai. Sesudah salat subuh mak berejama iron nange, kemudian jabat tangan dengan jamaahnya. Mak jama isi bawa iron nange mak munar Nabi tak. Tempona mak jama angka koro maka rofa limanna mak munna. Ya. Tilai kasih mak dompeng. Weh, maka rofa limanna. Maka dia Nabi tak magi itu nama karofa limamu. Maka dia yero sabai surona fungala ta'ala yero kasia jama-jamaku jama-jama makosara aga jama-jamamu ya Rasul yero ya nareko fura kama sampaja subuh eleni mendreka ribulue yero bulue akoni ro urappa batue wadinge urappa na napa utari sipu la wesangi nonno lori pasau balui ya yenaro nangi asele na yenaro ufandrengan ngi beneku ufandrengan ngi wija-wijaku makoro jamaku sesuai surona pengalatana nampe kasih makarofa ye limakwe ya ko ini Pak Basaugi ri jama-jamata kede eufu raje ustaz masam paja subuh li suma je bawa minuteng lo sika galuku ero makun raye lo sika mangufulada misalnya ya ero jama ya Rasul nampai maka rofa limaku mecawe nabita tempona mecawa nabita pure mecawa nabita nampe ipe menyero di mana sahabat kemudian dicium. Napa makanya Nabi tak iye na lima denanrai afinna ranaka. Jadi pak kalau loki galunge loki darae loki taparenge apapun pekerjaan kita nareko yero jama-jamange jama-jama sesuai mesti bawa agamata betuan na dene yalah hak-hak na taulenge. Ya, dene yalah hak na tolengi makan jamui lalu na jama-jamata sesuai si bawa aturan na agama dengan niat meloi fandrenga keluargata, dengan niat meloi fandrenga wija-wijata, dengan niat meloi pas sekolah ng wijata jaminan na kinabita iyewe olita de nan re afinna ranaka ya jadi talo menajaji namo talo memang fulada bu aku makan jamu ini ya tak najami kinabita tapi namo galut tak lai jamak kumaja ini ya tak ayah semajani anak si komoje mak galun nala manang kaletik petauna iya sebab katongat aja itu makro ajarmu tak makeke nasabak deto tu ni yon remana nyerot tanata narik kumati kimatu iya naronangi melai farisai ia naronai melai farisa maka da magamo tapat talori secara jannah Allah Ta'ala rilalan nasasota angka si nange lay dupa makan jamoga lalu na tegi monro itiwi angka tau mega na dupa makan ja dupa ngena tetapi dena baraka si balancangan na ayah sedena baraka ilo ma Pak Boting tempo nama Pak Boti we dua jarejeng anggor nali napa na finu tawe salah sih salah sih batuan ada makanja ya folengan na makanja ibalancangan na ye mana na romelo i farisangan ni maka da magamota patarilalan na atau ngang asosota makanja moga jama-jama linota sesuai moga si bawa agama na Allah Ta'ala magamo wija-wijata presemaneng yero presemaneng magamo wija-wijata maturumo gari lalan agama na Allah Ta'ala anak amana foleri Allah Ta'ala nariko angka tahu
nariko angka tau de na jampangi wijawijanna na faturu rilalanna agama na fungala taala dampa ki matuna kiriolo na fungala taala namo maga tandrena on rotari tangana masyarakat ne kiai wijawijata de nisangnya sangnya sampajang dampa ki namo matandre on rotari tangana masyarakat nariko wijawijata yalam mekemi rilalanna lumpur jahannam matuna kiriolona pengalatana asibalikanna namo maryawa mion rota rifadata rufatau mapa boting itawe idi nakasi patuda kami namondri capu pika derai na napa ki patudang nekia matujulaleng wijawijata masempajang wijawijata tateki malabbi riolona pengalatala makanya pekanjaki Paresai ya tapat taronange paresai. Ia naronakada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum pakabaru ilalai tapakmu. Ya ide na paja mele pakabaru tapakmu. Ia naro toli mameranja ki meloi pakabaru tapai. Makan jamu ga. Pakutane sahabai. Ya Rasul feke carana ipamege tap pekanjaki tapai. Mape bali winabita pamegewi baca kalimat la ilaha illallah. Apala mana modi kagade naflai. Kong kade naflai selain Indonesia. La ilaha illallah. Kalimat apa sewata riolono ngala taala. Yena roti baca pamigewi baca nasa nabita kalimat la ilaha illallah narekomelo ko pakabarita pamu ternyata megalada barakat ne nariko angka tau toli baca malai sikir iya kalimat la ilaha illallah tuda ki la ilaha illallah joka ki la ilaha illallah aga barakakna pak bu barakakna nariko angka tau toli baca kalimat la ilaha illallah nomor siddi nareko angka susana tolina baca kalimat la ilaha illallah ipale sangero susana rifngala taala engken retta tolina lalun ni pasinga tafamege baca la ilaha illallah tapi akre sotoki naleki lalop ngalatala ada solusi dalam kehidupan kita. Yang kedua nigi tau bacai la ilaha illallah nalai sikir la ilaha illallah itambayangi dalena kong kamana makutu dalena pamegei baca la ilaha illallah tapi ta pele itu yero safana nama kutu dale ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dua telu wadi nasabari nama kutu dale siddi narikon kata ude nata timpa pintu nagang kamu bak nama tan masoy deto nakro pintu tato pak moto moki masam pajasubu ya miro mancai masalah de noto masam pajasu masa ba de nu kai pintuna magai melo illa lupa bagi dale yena tu nakada to mato atar yolo oto kona laba nih pak bagi dale napa komoto de gaga dalem ini bukan hanya sekadar kata-kata orang tua tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura rampe yewe tempo Nabi cungofa wijanna pangluta Fatimah matin romofi subuh matin romofi letadu ko Nabi ta we Fatimah bangun maka de Fatimah magi surana pengalatana maka de oto ki melo ni angka pak bagi dale kayaknya tati tawat tatadui wijata nariko matangai moto biasa tu wijata jero malolo tak dampengi ka nariko denas sempajang halangangi tate pitu piagana oto ya benar yang kama pakoro tak dampengi kapu tatat dui
Tatat dui magai nasaba aku ni rawatue malaikat melo mak bagi dalek rilalan na tak sesuai. Ina je malaikat lebarake melo mak bagi bantu apa desa. Nanyiro watuna si jami. Lalu ni gandeng nyero barai misalnya na tatutu pintu tak kira-kira lepang aku bolata dena lepang magai be capu ame watuna je nang kamu faro tahu tak buka pintu na iya naro jolo kalaman na fu masapu pier tak buka pintu na toli sukat-katoi pas melo kikat-katoi lah capu watue dega gana lolongan makone ro akalera bakanna yer ya senge layuka pintue nareko subui nareko ele magi nasaba angke yer pak bagi dale emilo lalo. Yang kedua aga fi safana dale nareko angka bola megalat da sosogarangkana sumana ni baja mi te bola ta bu nang kabola mega sogarangkana dampa kipa aja na jok talo galunge yaro jok yursu silanda ki majama ternyata ke safana ko bola makut tu dale tama angka si tama si koca si ko angka si ko capu agapi nareko angka makun rei na fanrei lakenna bene anakna na fanrei wanni mi yero pannena dena bisaiwi ele mani na bisaiwi tan madar makro bu kurasan ka madari abis sarapan lalu ki kawan ibu bisa pandai ki ya kode itu lema bisa pandai kawan ni dauk bawa natala tapi amma ni kufurai sabak si safa dale enariko angka panema bani de na bisai naile ya jadi aja naga makrodi niki mak jaka solat tinafake si safa dale ikon ka dale tak aja kon ka jaka tak masolang talo ni sina sidi tinafake mabiani ero tol yang kamu witero sarba 2000 lalu ketui ya mega rufana yer si safa dale mega jadi nareko angka tatoli baca kalimat la ilaha illallah nabi leto yen nangis si sapana dale maka itimpakan ni patimpa na dale poler ngala taala kabah pamenge baca pak kalimat la ilaha illallah mas sepeda kilo galutta tabace la ilaha illallah ma motor kilo galutta tabace la ilaha illallah sare kwam mangimalomoy pungala taala na timpa ki barakat na dale. Yang ketiga, angka si dalle na wereki pungalla ta'ala nareko to dibaca nange kalimat la ilaha illallah mabarakai ya naronanye wakada nareko angka dalle na wereki pungalla ta'ala makanja ya folenganna makanja toy jokanganna ya naroria semak baraka aleki dalep ngala taala ifasi kolangan wijata mak barakalade asibalikan na nareko angka dale pole 5 jai ni fandrenga wija-wijay bahaya aga bahayana nareko angka anana ifandrenga tania anu mafacing si belangi si bawa agamana ngala taala si belangi si bawa agamana ngala taala tuli fandrenga anu macarepa imagi macarepe karena afulinganna imagi macarepe nasabab caratal pegawi nama carepa dan lain sebagainya si belangi si bawa agama nak ngala taala kayaknya terjaga lalu yero ria sange dalea terjaga nasabak sangat berakibat fatal nareko angka tahu nafandreng wija-wijana tania anu halala namo makos sarak jama-jamatta
namo macarepa limat tak jame sedia jama-jaman nariko anu halala mui malabbi iri sesena pengala ta'ala. Tapi namo makanja pakaiange jame jama-jamange, makanja jari-jari jame jama-jamange, nekia jama-jamana ciap ngala ta'ala ri jama teteki marota riolona pengala ta'ala. Yang keempat, barakatna nareko angka kita baca zikir la ilaha illallah nafabeleki foleria sange abala cede asapede anak tak buas si mak darah si mak butus ya lindrona dan lain sebagainya tomatoae pamengei baca kalimat la ilaha illallah. Jadi megalat dek balik barakat na kalimat la ilaha illallah. Ya naranangin nakada nabi tajaddidu imanakum pamegewi baca kalimat la ilaha illallah sarekuam mengi nama baru tapak tak. Jadi bokong rilolongan ngeriwan nyewe. Ya naritu pamegewi baca kalimat la ilaha illallah. Napenangi kolino yer barakana ri akhirat kalimat la ilaha illallah nafabeleiki poleri afinna ranaka nukara kilalang lo suruga ero kanjana kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, angkar yasang hikmah moral aga yasang hikmah moral ilalanna Isra Mirajai ya naritu napa gurunga ki agama tak maka dapat tilada ya sangi sampajang yero nabi ta tempona ifallala pole ri Makkah latu ri Masjidil Aqsa tempona latu ri Masjidil Aqsa le suruh nabi ta mancaji imam nabi-nabi angkeri mundrina mancaji makmu mapamula Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kemana koroi mundrina mancaji makmu? Aga pengajana bapak ibu yang dimuliakan Allah, pengajana makada sininna nabi-nabi mapamula Nabi Adam gangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafatat manang nafegok manang riasangnya sempajang. Degaga nabi dena sempajang. Aga batuanna batuanna maka dana rekomelo ki malabi pada nabi-nabi na rekomelo ki malabi risesena fungala ta'ala asam pajaki dega gatau malabi na rekodena sempajang nasabahan rofantina yero riasanya sampajang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naram perilalan na desa namuru auladakum bisalah wahum abna narekoyera anata narafi ang umuruna saba isinin pitu tahun umuruna wijay yero pamula-mula nasuronga ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak guri mas sampajang surongi mas sampajang nasaba yero kami na penting tanya fuasa na suraki tania sakae na suraki baka tania umrah haji na suraki age fale sampajangi nasaba iye na kami na pentiri lalan na agamata tapi madari si sapi di ramalangi sama cayo ramalang motoki mandre subuh taduwi jay ya to nona to mandre subuh moto ni Marioto ni mitay pura ki mandre masoni cakarudu wijay mondri pi bapak nah cakarudu matinro maslawa masigi aga napau aja namu tadui anakmu bapakna cakarudu itu pura mandre subuh dena tadui mas sampaja subuh gara-gara andre subuh ya
Padahal meloe pa mula-mula ngisurongeng wijata sampajange. Jadi aja to heran nareko malopoi baja singa dia wijai. Suku puasana, suku ibadah-ibadah lainna neki adena patatong sampajana magai nasabatanya meto yero nange leyaponga mapa mula bicu didi. Suruh mima puasa kalau mana dia sampaja subuh. Makanya mega pa puasa dek na sempaja. Mega duit na melolo umrah na face to fana na. Akhirnya mega tau boleh Mekah daerah sempaja. Sebayar nanya to li didikan ngiro. Ya. Nabita na parengarai ki saba isinina. Pitu tommi umurut na wijaya. Ibu kongangi sempaja. 10 tahun umurun awad dini pasangan. Apalagi na rekola bini. Ancaman na agama ta maka na reko angka tau dena pegau iriasanya sempajan di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Angka sidika lompo nita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura sirapa ulunna makalibusi pura sirapa makalibusi pura sirapa makalibusi. Makutani Nabi ta ri Jibril ya Jibril. Contoh aga ero. Maka de Jibril yena ro contoh na ummakmu de namanya lo patatong ngiriasangi sempajang. Batuan ada icalanga ki nare kode nare patator yasanya sempaja. Nade gaga mamula-mula rifares sama pamula tamata rilalana calorina kuburue. Gangka asori monrina ngalatala de gaga kamina mamula ngifaresa sangedina sampajata. Agamo to sampajamu. Nasabako tama ni rilalana kuburue ja amalakani datang le 2 malaikat. Karena malaikat boleh mungkar dan nakir. Yero mungkar dan nakir loni makutana man rabbuka niga fuamu. Akan aku tanang yero man rabbuka niga fuamu. Natane ini naniga miwat dijawab yero pakutana de lain sangadina sempajata. Sempajata mondri kanan, sekat tak mondri kiri. Nariko angkami sampajange fura ripapole. Angkatoi sakat tak pura ripapole maka yena ro jama maneng ngisinin na pakutanana mungkar dan nakir. Maka syukur ki di tomato aku ya maneng surat-suratku ya maneng patatongi sampajal 5 watue insyaallah yena ro jawab i baja singa die pakutanana mungkar dan nakir. Tetapi nareko angka ya sumpul lolo tadi nangka nafatat pengiriasannya sampajan. Nabaja singa die laibawa illori lalanna kuburue. Kemudian jaa malakani datanglah 2 malaikat itu. Kan yero malaikat. Makutana ni mon rabbuka niga fuamu. Nadegaga sampajan napunai. Namo angka sampajan napunai narekodesi gaga sakena. Ya rega angka seka napunai ne kia de gaga sampaja napunai dek nulek bali pakutanana mungkar dan nakir. Ya makanya sampajanya si bawa seka de nawat di pasaran seka waramparang seka pitara de nawat di dek nari papole seka pitarata de to gaga di ama mana moki. Tapi madari tu angka malu faiwi. Kama telepon halus tak? Kaye mage. Kaje makutane. Idul Adha hai na telepon. Kak mage. Na saya lupa je masak ke pitare ramalana. Wih, kapal itu malu faiwi. Tanya cerita ya, tanya cerita. Ma telepon ibu. Angka jero nasa ngipata ti terri kak magi na terri wasa milo masarang nasa nape yang ngerang maka dadenang kato masak ke pitara ramalana
Wanyal perang Idul Adha mani. Maka dekat taruh jolo buka bokku. Patapulo ni tahun umurku napanang katau malupai masa kepitaran. Taruh jolo buka. Napasapa tengah bani kak. Ternyata betul. Narampian regurut tari lalan na kita maka dan reko angka tahu malufai masa kepitarai tempo na ngarang segera membayar zakat fitranya lawan sapa pakir iari gana miskin nei wajah silalona ya jadi ko belawa deto ga makro na sabatoli sanga ditau denang kana lo matarawi na lufai ya. Kebetulan teman saya ini tinggal di daerah Palu, Kosior Tanggana kasih agama lengi Monro, akhirnya nalupai. Ya. Sini tuh matau malabiku selesura malabikon kehadir. Hikmah yang ketiga, iana itu maka ada perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj adalah hikmah filosofis. Angka hubungan antara lino si bawa akhirat. Angka hubungan antara lino si bawa akhirat. Yena rodena faja ya paguruang. Paduangan na salama kilino akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana. Agak sih. Wah sengideta falai. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya we pat doanga ngiri telai pat doanga salama lino akhirat. Pengalatala pak guruaki. Tomelori pengalatala sarikwa mangi salama ki lino akhirat. Ia namelo napitang pengalatala dalam peristiwa Isra Mi'raj sehingga perjalanan Rasulullah loyolo jolo nina peloyase. Artinya keterikatan antara dunia dan akhirat dena wadding ipisahkan. Nasaba onrota kolino ia nartumelo ipake sapa pakasiang amala mancagi bokong untuk asori monrinra. Tania atau tongat tua batu kiri lebon nanya tania kullu nafsin saikatul maut tungka anu make nyawa pasti narasakan ngiriasannya amating. Nah ko amate ni degage pake pak bu sangadina amala made cetak cede amala made cetak mega amala made cetak yemana naro rifake. Makanya kita harus cerdas untuk beramal. Ayah secerdas untuk beramal. Pegau ki pakkasiwiang yero pakkasiwiange sisami ipegau nei kiamit tai apalanna rilolongan. Misal masumba ki sisab burufia ko masigi menjadi amal jariah. Sisami tapang bisa jadi si ratu ni tau monro kiri lalanna kuburu yernanya pureya sidakan jadi amal jariah dena fanja si mata irunturi lalanna kuburu. Nasaba imetoro farelon na nabita fuang ajamota falampiri wi umuruna umaku. Tapi dua fareloko fuang nomor sidi. Narekota sale umaku aja langsung tacalah. Pedi mana nabita dia na langsung ki icala narikonka pegau atas salang dia na pada umak rioloy silalona icala farelona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuang yero umur na umakku ajamota falamperi pada umak rioloy tapi farelona nabita narik ko pegau ide cengir umakku sarikwa mengiwat dingi angka nalolongan namo mati ni. Ayah naron angka yasang amal jariah. Sidak kaki ko masih gita. Ko na kampot ta masih dak kaki.
kona masih kita masih dekat ki mage yena romancaji amal jariyata di sesena pengalataan nareko angka tau jagai masih gie piare masih gie lay bangungan ngisit di bola rilalana suruga nareko angka ki piare masih gie Pak Bu, meskipun peran kita berbeda, maka na ngalatala janji ki angka bolata rilalana surga. Kajak kamas yang kena maka dawe taman aro surga kana bolaku belum tentu. Sabab angka tahu angka bolana dewa di non rebolana. Maka to niro. Dena kada ngalatala taman surga de angka mi bolata ke surga. Tetapi untuk tamari lalana surga ke pakainya as-salatu miftahu kulli khair. Di hadis lain dikatakan as-salatu miftahul jannah. Patimpakna surga jannah itu sampajang. Jadi melo kita ma surga sampajang ifake. Narekon ka bolata rilalan na degaga goncina aga pa goncina sampajang ita bawan pole saliwang. Kaya narekon melo kita ma rilalan na bolata ronange ijagai masih ang ka bolata. Melo kita marilalan na bolata harus angka sempajang pada riapun nai. Sini to mato malabiku sila sura malabiku ang kehadiran anakku yamanan. Kasimpulatta rilalan na iyewe watwe. Makada dua talu baraka na taruf ng Allah Ta'ala rilalan na Isra' Mirajai. Nomor siddi pakanjaki witapat tak evaluasi witapat tak magamo. Yang kedua sampajangi de gagalalan de nari papole untuk mancaji to malabi papole riasanya sampajang. Yang ketiga hikmah fole rilalanna Isra' Mirajai, maka dalino si bawa akhirat tidak bisa dipisahkan. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yellawir Allah Ta'ala iruntu ide cenna lino iruntu to ide cenna akhirat nenia mabela ki poleri afinna ranaka. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, yenaro rampenge ki namuni galongkom mi ubawange ki narik kota mafandret tarimai insyaallah megawat din nagokan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassada fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.